Sojuz kulturno-umetnických društvoch оснований насамперед з преіснуючу потребу за jedným фаховим združenjom, котре би пред державу представляло індивідуальні проблеми, ідеї і уметницькі, культурні і društveno-vaspitni cilji kulturno-umetnických društvоh, a tiži ih zajednički interesi. Želim da kažem da treba svima dati šansu da se istaknu i da se pokažu i da deluju u ovoj našoj zajednici. Mi imamo problemi i kolo edukaciji koreografov. Mi imamo problemi i kolo obnavljanja narodnog oblječiva, nošnjoh, obuji. Tiž máme problemi i s orkestrami, odnosno nedostatočno zastupenima novima obnavljanjem instrumentov. Sojuz bi še mal zanimati z obrazovanjem i licencovanjem choreografoh i za zaštitu avtorskih pravoh i choreografijoh. Mal bi zljepšati z urovenj umetnickih vyvodzenjoh orkestrov, choroh, špivackých grupoh i solistoh. Насамперед треба že bi še robelo na premenki statusa kulturno-umetnických društvoh, kotrih viljkovo maju status združenja graždanoh, že bi od lokalnih zajednicoh mogli vymahati materijalni sredstva za svoje troški, honorari, placi i podobne. Jak najavene u Sojuzu kudoh, na premenki ih statusa bude še pošvitko robic.